Ikereka 16 ria mathako ma nationals ma Mathukuru ma secondary nirihurirwo mwaki umuthi guku cukuru-ini wa Kangaru na ria rirugamirwo ni kambuni ya Brookside. Mathako maya ni hamwe na handball, basketball, hockey, rugby, mahenya o ndumwe na gwitubira. Jorua ya mwaka muthiru muthako-ini wa gonya wa athaki 15 o mwena Kameme High School makorirwo makihamba miethene agitaro kia Eastern na point 49 gwa 13 iria yuma ngucanio yao ya mbere. Na kwa muthako-ini wa ikabu niguo basketball thukuru wa Abira wakorwo gikunika agakan na point 38 kwa 57 mwena wa imwana nacio nyarari cia Kaya Tiwi aria nio njorua a miaka mingi a muthako wa basketball makurumania Barchodo ya Nyanza na point 38 kwa 32. Hiyo pressure bado iko cause still hatujafikia cup. It's our first match. First quarter tuli backslide kidogo but now tumeona mistake. Second game at least to adjust. Na muthia muthako-ini wa handball ateteri agikombe giki Sega Girls akuma Nyanza mahura kwa Nthanze agikiro kia Eastern na point 23 gwa 17 nacio imwana cia Saniak magutha Mangu agitaro gia Central na point 23 gwa 14. Jumamothi kuria ahotani ikero-ini tiganite magakorwo magitugwo. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma guku cukuru-ini wa Kangaru kaunti-ini ya Embu. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.